Pa ja ću reći da sam jedan i od delegata učesnika osnivanja Saveza srpskih društava Slovenije 1995. godine. Tad nas je bilo 5 društava. Nismo mi tad ni mogli zamisliti da će Savez srpskih društava biti tada kao što je sada, a ne to smo... Imali smo želju naš tada 5 društava da se ujedinimo, nekako da dobijemo jednu krovnu organizaciju u Sloveniji. To nam je bio cilj, jer znali smo ako se udružimo da smo jači, da možemo raditi i veće projekte i kvalitetne projekte. A na ovo drugo pitanje, budućih 30 godina, jeste me to pitali, pa ja sam veliki optimista. Ako rećemo šta smo napravili od 1995. do sada, znači, ako idemo i ovim tempom, znači da bi mnogo više imali i ja vjerujem da će doći do učlanjenja još manjih ili većih društava, bi rekao manjih društava u Sloveniji, da ćemo dobiti stvarno jednu pravu krovnu organizaciju i lično moja želja je da se to desi što prije. Gdje je u toj cijeloj priči Kulturno društvo Brdo? Pa Kulturno društvo Brdo, kao što sam rekao, je jedno od osnivača Saveza srpskih društava i mislim da ne budem previše skroman i nosioc svih aktivnosti, ali iz Kulturnog društva Brdo je bilo već i par predsjednika Saveza srpskih društava, tako da smo jedni od glavnih i oslonaca i nosioca, bi rekao, i Saveza. Kako je stanje u Kranju danas? U Kranju danas idealno, super, nakon toga što smo imali mi svoju veliku manifestaciju, 20 godina Dana srpske kulture, tako da smo to, bi rekao, zveli na jednom visokom nivou, imali smo veliku dobru posjećenost, tako da podrška opet je bila od lokalne zajednice i normalno iz Ministarstva spoljnih poslova iz Srbije i Ministarstva kulture, kao i Ministarstva kulture Republike Slovenije. Tako da uvijek koristim priliku da im se zahvalim. Uglavnom Kulturno društvo Brdo napreduje, bi rekao, neću reći iz dana u dan, ali iz mjeseca u mjesec sigurno širi nam se i članstvo, imamo jako veliki broj i djece i omladine učlanjeni, tako da smo jako zadovoljni. Su planovi za iduću godinu? Molim? Planovi za iduću godinu? Planovi za iduću godinu, pa sad već radimo na pripremi Dana srpske kulture za sljedeću godinu. Doće sigurno do nekih malih promjena, s tim da vjerovatno ćemo uvesti ponovo i đurđevdanske igre. Očekuje nas festival veterana, dječji festival Ringa Raja, tako da imamo dobre planove i mislim da su svi, mislim da smo u mogućnosti da ih sve realizujemo.